Mijeng tabir khaipu no pu image TV na taramna oksabga loinana Brajesh Kumar na khurumjari ngasigi maruiba pauda exam centers singi SO amadi OC singna bosem na pikhiba SOP singa krabadi ain gi matung inna phangpham thokpa cherak soidna phangani haina bosem gi chairman Akham Joy Kumar na haikre National Girl Child Day 2025 cum sensitization program pangthokre International Women Day gamari lainana accelerate action for gender equality haiba thimda kilometer mangagi nupi singlamjel chenkre loinana US na pamliba adumak mayok nanaba China na sem saduna lei haina Chinese embassy na haikre mapung oy pau lobirasi exam center singi SO amadi OC singna bosem na mangjona na pikhiba SOP sing ngaktabadi ain gi matung ina phangpham thokba cherak soidna phangani haina bosem gi chairman Akham Joy Kumar na section wa thamlakli bosem da pamising unabada Joy Kumar na makha taraduna hai hokhiba February 18 dagi hoduna chatrakliba exam asigi February 15 da social media da numitu da thokiba question paper thadorokiba thawong bosem gidam maikai dagi akan bamong da condemn tawi adugum laba thawong makhata na thoktana ba bosem na mangjona na atopo official amata yade police station gi OC amade examination center gi OC gi mangda SO na lona thamliba question set adu lawgadabani question lawba matamda SO gi phone dagi pung yawba photo Kap laga kudakta bosem da upload torkadabani confidential material haibadi question adu esona pairaga bosem na piba gari adu da OC ga pun tominaraga ayu pung nepal ga minute nifuma gi mamang da examination center da yorokadabani pung nepal ga minute nifuma mangagi matung da OC SO AOC amadi SI na close door da question sing adu yenthokna na ba ka gi masing khaidokadabani haiba SOP sing asi ngaktaba official sing Manipur Prevention of Malpractice in High School Living Certificate and Higher Secondary Examination Act 2024 imakada cherak phangani haiki karamaina question ji hana mangchona mayamdagi hana phangate gi habigi lambi si am kanna thigpa adum yaurba mala mase karin baramdagi madu pochit thigali bino habini hoi ma loselakpada ma hena phungbagi wakhalo ramati lerba yai adu madumona thoina kanabadi ororo injiki Amaromda kosem logduna pangthok liba higher secondary examination 2025 asida pamdaba thodokra thokiba asi makhata na thon dhanana kosem na exam asibu conduct towda yawrba SO singi oiba mifum ama pangthokri bahupara da leiba kosem conference hall da pangthokpa thoram aduda kosem gi chairman T Ojit secretary Ashik Kumar controller of examination Ojoy amadi member Dr E Iboyaima na thoram mapu sing oina saruk yaki thoram aduda kosem gi official singi maikai dagi bangthok leba examination asigi makha taba subject sing asida pamdo thodo amata thon danaba SO singna thamoi sengna thabak tawbinana ba appeal tawki maru oina kosem na exam asibu kanglon chumna pangthok nanaba tumba chaba khangdana hona jarabasu exam asibu pangthok liba oja singi maraktagi oja amana thamoi senglaktaba matamda Ariyambada tagadarbani haiki Tampaktina namit khudingi leptana nomai lokhatpagi thabak chatharaga chingdana khulai lokhatpagi thabak mapung phana paikhatriba asi kuki singna maitaida amuk hanna landarakna ba India lengakna khudong chaba piribra haibagi chingnaba miyamda leire athoma tamda chingdagi khulai lokhatpaga loinana Union Home Minister na lauthokiba wapambu Fongna singnariba kotu amadi makhoiga chatminariba loop singi mathakta action logadabani haina kokomigi convener KS athobana taksilakli Imphal West ki lamphel laiba loop asi office ta pangthokpa pawgi mifam amada athobana makha taraduna
था कुनिथोई फारब इरांग असगी वारोइसिल पुरकननब इंडिया लेंगाकना लौखटलकप थबकसिंगदा कोकोमी अमदी येलोमी मियामना सौगतुना लागली तंपाकता हाना पायरंब खुलाई कया नमित खुदिंगी पुलिसता थिंगतप लेप्त्री अदबु कुकी सिंगिदी हौजिक फावबा मखोइना तालिब डिमांड फंगद्रिबा फावबा खुलाई सरेंडर तौरोई हाइदुना लेख्रे हिरम असिदा लैरिबा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी माइकैदगिसु थोइदोकपा एक्शन लौबा अमत उद्री इंडिया लेंगाकना चिंग अमसुंग तमदा मानव मियेंग येंगु हाइना तक्सिलकली कोतुना कोकोमीबु इलेक्शन द यावबा अमदी कुकी फुरुपकी मायोक्ता लान लाउथोकपा लुप अमनी हाइबा असि यफम यावद वफमनी हाइना अथौबना फोंदोकलदुना कोकोमीना ngasi फावबदा पॉलिटिक्स की लमदा थबक अमत तौखिबसु लैत्री कोकोमीना लाउथोखिबा लान अदुदी मणिपुर अपुनबगी सक्तम काहेननबा होनखिबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगी मथक्तनी हाइखि अमरोमदा फॉक्स न था असigi नेपाल द पीस रैली अमा चटकनी हाइबा सिसु नेशनल हाईवे हांगनबा सिक्योरिटी ना लौखटलिबा थबक थोरमदा अयत अपन लेरकपा याबना तांग निपाल की मतुंग ओइना सिनबियो हाइनसु अथौबना अपील तौरकली पाखत तब तारगदी मदुना मरम ओइगा मोई फुलाइना थादो थमोलगा अखोई फुलाइसिंगना दोइनमो लौखटननबगी इनिशिएटिव लोंदोइना चंगलपसि तपाक लोंदा ओइना ब्रेकडाउन सि तौननबगी अते ममो ओइना तौबरा हाइबगी चिंगनबसि याम वांग ताकुसिना हाइ पोरसि म्यूचुअली अखोगी साइमल्टेनियसली अनिमक्ता तौबगी मदुगी चांगदु येंगा अखोइना थबक चंगनबना चुंगदरा हाइबसि मैं पुनः होते फंदे स्टेट असिदा तोंगान तोंगान मखल के अवेयरनेस कया अमदी मियामना वखल तानरकपन मरम ओइरगा जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की चांग असि अदु हंथरे हाइरबसु सुंगलई लेत्रे हाइना लौबदी यारोय नुपी लुक नुपा हाइना खाइदोकपगी डिस्क्रिमिनेशन असि हौजिक मफम खरदा अदुमक तौरी अंगांग नुपी मसा पोकपदा हराउनद्री हाइना हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर चंबो गोनमैना फोंदोक्रे स्टेट पीसी एंड पीएनडीटी सेल फैमिली वेलफेयर सर्विसेस स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल मिशन मणिपुर ना एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर हाइबा थीम द लंफेल की इमा हेरिटेज हॉल द पांगथोकपा नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2025 कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड PCPNDT Act की ऑब्जर्वेशन थोरम द महाकना वफम असि फोंदोखिबनी महाकना मखा तारदुना हाई नुपी हाइब जेंडर असिना ngasiदी तोंगान तोंगान बा हिरम हाइबदी सानबा महिमसिंग पॉलिटिकल लाइन न चिंगबदा मणिपुर की नुपी सिंगना अचौवा माई पाक पुरकली डाटा द येंगबदा स्टेट असिदा नुपादगी नुपीना हेना माई पाकपगी चांग असि वांगना लैरी अखोगी कल्चर अमरि ट्रेडिशन ओइना लौगदोरिब्रा हाइबदी खंगदे अदुबु स्टेट असिगी चिंग अमरि तम अनिमक्ता नुपी सिंगबो खरा हंथना येंगबदी अदुमक लैरी ममा अपा सिंगसु मसा सिंगबु योगपा अमरि सेमा मतमदा मिसंग मिखाई नाइदबा मचानुपाद हेना इंपोर्टेंस पीबगी थबकसु तौगुमसी मचानुपाद मतिक चाननबा सेमबगुम मचानुपीसु मतिक चाना नुपादगी तादना सेमसी मसी ओइबदी मैनलैंड इंडिया द डिस्क्रिमिनेशन तौरिबा गी चांग असि सोइदना हंथगनी नुपी असि नेशन असगी फ्यूचर लीडर नि खलगा यारबो मखै मैक्सिमम इंपोर्टेंस पीसी आई के बगल लोइना प्राइवेट ओइना लैरिबा हेल्थ क्लिनिक सिंग डायग्नोस्टिक सेंटर अमदी फार्म सिंग यारबो मखै रजिस्टर्ड तौबियु तौदब तारगदी चही अहुम जेल द थंबा याउना अहक पेनाल्टी कयासु लौखट याबगी ओइथोक लै हाइखि थोरम अदुदा फैमिली वेलफेयर की डायरेक्टर डॉक्टर एन हेमंत कुमार सिंह नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर की स्टेट मिशन डायरेक्टर डॉक्टर एम दिनेश सिंह सु सरुक याखि competition examination board examinations were yo atai the sports ki field were yo the girls are moving up the young girls moi se groom to budi moi se na chapali koi ki manipur se one example ni मालेम की मफम अतैद फंग्रबा खोंगुल मुट खिदननबा लेंगाकना अकनबा सेक्शन थोरंग लोकलिबा एंडेंजर्ड ओरबा स्टेट एनिमल संगाई की अमत ngairaba हौरफम अमदी लेफम ओरबा लोकटाक पाट की मनुंग दलैबा कैबुल लमजाव नेशनल पार्क तक ngarang मफम खंगदबा अकनबा लमै चाखरे ngarang नुबदांग पुंग 3 मखाय खर हेलकपदा इबोम फांगी मपा
Pabot Chingi Manak Talaiba Tongbram Raghugi Farm Manak Pareng Kaibul Sangram Amadi Tanga Khoiromga Tainaba Sangai Singna Khwaidagi Masing Hena Leifum Oigani Thazanaba Pabot Chingi Manak Singmai IB2 Romda Kanghaudana Horukpa Maina Yamna Kanna Lamjau Lamai Chakalaki Hari Lanmai Chakpa Urakpadagi Forest Department ke staff sing amadi Khunja sing na Kudak ta Chakchinduna Maikan Bagi Thabak Sataki Numidang Matam Oibana Maikan Bagi Thabak Changchinba Amadi Mutat Wana Thok Hotnaduna Pungnipal Kara Helakpada Mapung Phana Mai Kanba Ngamki Hari Tawbutubu Kaya Yamna Fak Chauba Lamjaugi Mapam Lamaina Sakhe Loinana Sangai Kaya Yamna Siramgani Natraga Siram Loi Haiba Ngamdaba Film Amada Lady Hari National Women Day Gamai Lenana Accelerate Action for Gender Equality Haiba Timda National Sports University na Sinduna ngasi Kuman Lamfakta 5 km run for women Pangthokre Thorum Adu the Professor Dr. Usha S. Nair BC National Sports University Dr. L. Divamani Registered National Sports University KSS Umananda Singh Director Youth Affairs and Sports Government of Manipur Amadi Dr. Piyush Jain Secretary Physical Education Foundation of Indiana Thormapu Singh Oina Sokyaki Thorongamai Lena National Sports University ki BC Professor Dr. Usha S. Nair Nahai Pangthok leba kilometer manga gi lamjel asi hakchang phananaba khakta natana Sahigi Ketnaba Laitana Nupi Oibisingna Tawangamba Adubu Utpa Amakakni Nupi Oibisingna Nupi Sing the empowered Taurabadi Hena active Oibatanatana Productive Su Oyali Purasi Sports Ki Powerhouse Amani State Asida Laiba Naha Sing Asukimatic Talent Laiba Kaya Ama Uwa Fangi Masigi Manungda Maru Oina Nupi Oibikaya Amasu Yauri Ngasi Lamjel Asida Chahi Yamlaba Nupi Sing Yauna Puna Nupi Chani Yankai Henbana Saruk Yariba Asi Laibak Asi Mapam Amata the Uva Fangdri Manipurna Atopa State Singi Model Ama Oirigani Loinana Manipurna Asigma Phil Asida Olympian Kaya Ama Puthokpa Ngamgani Habi Achet Pathazaba Tamni Fondoke National Sports University na Asiguma Thorum Ama Nupi Singidamak Select Libasi Yamna Pokning Tawat Ingaini Asiguma Thorum Sing Asi Atopa Ladybab Kaya nasu pangthok pa mathau tai loinana Youth Affairs and Sports nasu matam gi oiba thabak thoram kaya pangthok nanaba hotnagani haina Youth Affairs and Sports ki Director KSS Umanandana thoronga mailenana phonoki ngasigi lamjal aduda saruk yakiba tongan ba category singda makok mathang tarkharba singda manamathum sing piduna pokning thawgatki The United Nations Office on Drugs and Crime UNODC Makada Coalition Against Drugs and Alcohol Kada Manipur Amadi Social Welfare Department's Government of Manipur ga Kusamnaduna Orientation Program for the United Family Skills Program Gitorum Pangtokre Manipur Fresh Club ki Lokta call the Pangtokpa Thorum Aduda Criminal Justice Expert Sima Joshi Arya NMBA की Senior Program Officer Dr. Sijo George Social Welfare Department की Deputy Director Saroja Konsam amasung kada की President Hijam Priyokumar Thorom Aduda Sarukyaki Thoronga Mai Lenana kada की Secretary General Takhelambam Gitchandra Maitei na hai ki bada lamdam asida nishaga sagonaduna hingliba imung singda matau karamna nisadagi lapthokadagi amadi matau karamna imung aduda kari karamba thabak Lokat pa yabagi haibasi nainaba chumi lamdam asigi miyoi ambana popi thaba amadi drug trafficking ge matangda miyamna khana nainarabasu imung amada miyoi amana matau karamna nisa charakpagi matau karamna nisa dage lapthok nanaba hotnagadage haibadi research scholars singna khana nainaba udaba asina imung amada matau karamna nisa dage ngakthokani haibagi matangda maru oina ngasigi thorom asi pangthokpani loinana UNODC ga kusamnaduna tha ahumgi oiba program ama pangthoknanaba honari program asida maru oina lamdam asida drugs ki matangda marik chumba report ama
लौखत्तुना UN ना चिंगबा सिंगदा थादुना मणिपुर दा लेबा फिबम असि खंगनगनी हाइखि सिदसु चलकान UN की लेवल देखि सुखरा तौबे याब करी लेगे है तो कोई मणिपुर की लेबा सिचुएशन जिमदी UN दसु खांगे खांगबुदुना बो मोय प्रोजेक्ट वना प्रोग्राम वना पाखतना मसी मणिपुर दा मसी स्टडी म तो नबगी लाइबनिना अदुना मसी सोइतना कोई करिगुम खरादी कुंट्राग निपालक सुबा इग्नो कन्वोकेशन की थोरम से नॉर्थ एओसी लेबा आशा जिना कॉम्प्लेक्स की आशा हॉल पांथोखरी इंडिया के मफम कया पांथोक नबगुम मणिपुर दसु इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर इम्फाल सिदना पांथोकिबा कन्वोकेशन की थोरम अदुदा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुटांग चीफ गेस्ट ओइना सरुक याखिबग लोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पौनम गुनिंद्रो इग्नो रीजनल सेंटर इम्फाल डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर ओइनाम जयलक्ष्मी अमदी सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सलाम दिलन थरम अदुगी अथोबि मुथुंगलन ओइना सरुक याखि थरम अदुगा मरी लेना प्रोफेसर पौनम गुनिंद्रोना फोंदोकिरपदा इंडिया की ओइना पुन्ना इग्नो सेंटर असि कुट्रा पन लई मसिगी मनुंगदा मणिपुर दा लेरिबा इग्नो रीजनल सेंटर सिसु यामना मरु ओइ मरमदी कुमजा लिसिंग अनि की डिसेंबर अमदा लिंखटखिबा इंस्टीट्यूट असिना ngasi फावदा डिग्री डिप्लोमा कया अमा पुथोकप ngamkre लोइना हंदक चाही असि की ओइना तोंगान तोंगान सब्जेक्ट सिंगदा तंबा मियोई लिसिंग अमगा सात्रेट मरफुद्रा मंगादा डिग्री पीगनी अमदी इग्नौना मियोई कयादा खुदोंग साबा खरपीरी खुदोंग साबा सिंग अदुदी रेगुलर ओइना कॉलेज काबा ngamdaba अमदी सेल थुंगी अवाबा लेदुना निथिना कॉलेज चतुना क्लास यावबा ngamlroida मियोई सिंगना गवर्नमेंट अमदी UGC गा मसक खंगलबा इंस्टीट्यूट असिदगी मकोइना पांबा डिप्लोमा अमदी डिग्री अदु फंगनबदा मटेंग पांगली हाइनसु फोंदोखि रीजन 39 रीजन से मसीगी अखोगी तोंगान दौमा रीजन सेंटर सिंग सिदिस्ता मसी सर्टिफिकेट से पीबा सेम अवाद हुजि हौरे को अदुनी कनो तोसी अदुना मसी आई थाजजबदा मसी हेना डेवलप तौगिनी अदुगा लास्ट 25 इयर्स सिदिस्ता अखोइना यामना कमेंडेबल वर्क मयामा अखोई तौरी अमसुंग तौखिगनी हाइबा इन चेना थाजजी बीजेपी के एमएलए सिंगना मिशम मियाम अमदी लेबाक की याइफनन बथबक तौबगी महत्ता मखोय मसेल की मरक्ता फम मुन्नदुरा लेखिबदगी लेंगाक सेंबंग याबा एमएलए मसिंग लेना ngasi फावबा लेंगाक सेंबा ngamdabani haina खुंद्राकपम एसी के एमएलए टीएच लोकेशन फोंदोक्रे अपमसी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पंगई यांगदोंग द नौ साबा मैरा पाइबी संगलेन संगाबगी थरम द हाइकिबनी थरम अदुदा लोकेशना मखा तारदुना एन बिरेना मियाम द करिगुम अमता खंगलंब तौदुना बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगी याकादा महाकी चीफ मिनिस्टर फमदगी थादोखिबा असि मियाम द तराइ लोफम थोकते थोंग असिमक बीजेपी की नेशनल लीडर सिंगना मणिपुर मियाम बु करिसु लेतना खनबगी मयक लारब खुदम अमनी लोइना लेबाक की असुक लुरबा मतम असिदा बीजेपी की एमएलए सिंगी मरक्ता चीफ मिनिस्टर की फम मुन्ननबा होनबदा ngasi फावबा लुसिंगबा खनबा ngamdab asi yamna laibak thibani thong asina BJP MLA singna lamdam asigi miyambu kadai fawba nungsibage haibadu mayek sengle haiki ममांग था फेब्रुआरी कुनिपाल दगी होदुना था सिंग मंगा फावबा नुमित मंगानी चुपना चथरकपा मंगा सुबह कॉलेज वीक सेलिब्रेशन 2025 ngasi lotion kre dem college of science na sinduna pangthokiwa college week lotion bagi thorom aduda dem college of science imphal ki principal professor M Bhubaneshwari students union 2024-25 ki vice president associate professor CS Bijoy amadi dem college of science teacher association ki president CS Birena athawi mithunglen sing oina saru yaki baga loina college week ta bakok bathang takrab miyoi sing da manamathum yenthoki baga loina कॉलेज असिमके ओजा सिंह अमदी माहिरोई सिंह की
सिंगगी ओइबा फ्रेंडली फुटबॉल मैच अमसु शानकी थोरम अदुगा मरी लेना स्टूडेंट्स यूनियन 2024-25 की वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट प्रोफेसर CS बिजोयना फोंदोरपदा कॉलेज वीक असि पांथोकपगी मरु ओइबा पांडमदी महिरोइसिंगदा साना खोनबगी लमदा अमदी कल्चर गी ओइबा लमदा लोतुना लेबा मखोयगी हैसिंगबा कया अदु उथोकननबा होटनबदा असिंगबा वीक असि पांथोकतबा यादे खंदुना पांथोकपनी थोरमदुदा महिरोइसिंगना नाट की ओइबा फजरबा जगोय कया अमा उठके लोइना NEP 2020 ना पीबा अनौबा सिलेबस अमगे मतुंग इन्ना महिरोइसिंगदा लैरिबा मखोयगी हैसिंगबसिंग अदु उथोकननबा थोरम अमा यावरी अमदी ममांगदगी कॉलेज की ओइबा स्पोर्ट्स मीट अमा अमुक पांथोकपा अमदी लिटरेरी मीट अमुक तोरम्बा अदु थोकतुना कॉलेज वीक असिदा पुन्ना पुनसिंदुना पांथोकननबा होटनरिबा असिमक यामना फवा खोंथांग अमनि हायनसु फोंदोखि मपुंग पाई अरुगा अंगक फंगनाय कोई कल्चर दा कोई अंगांग सिंग नुपी मचा सिंग असे मकोई की जगोई दा करी दा मकोई कल्चरल लेवल सिंग जिदा असुकी मतिक तेले लेबो मयाम जि उथोक दना कोई नंगंतक पांथोक जरिबा मंगा सुबह कॉलेज वीक सेलिब्रेशन असी असुकी मतिक फजबा यामना मपुंग पाबा कॉलेज वीक अमा ओइरे हाइना आई एजे कन्वेनर ओइना दुमाइना आई थमजगे इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर थोकलेब इरांग असिगे वारोइसिन नम पुरक पंगमद्रिंगै चरक असिदा लमदम असिदा नहुनना PR अमुक थमदिलकप असिना मियाम खम थेंगना वानरे हाइना लोयालम अपुनबा नुपिलुक खुंबोंगी प्रेसिडेंट खोमद्राम इबेमहलना फोंदोक्रे ngasi Manipur Press Club की थांजिंग हॉल द पांथोखिबा पावगे मफम अमदा वफम असि फोंदोकलदुना इबेम हलना मखा तारदुना हाई हौकिबा सही लिसिंगनि कुलुमदगी मे अहुमदगी हौदुना ngasi फावबा कुकी मिलिटेंट सिंगना चथरकलिबा लान असिदा इंडिया गवर्नमेंट अमदी सिक्योरिटी फोर्स सिंगना मथौ निंगथिना तरोक्तबदगी इचा कया मपुरुप मजाति कंजनरबा खुनगाक्तुना वाना पुंसी लेरी खुनगाक्पसिंग थोरक लमद्रबदी मैतै फुरुप लमदम असिदगी मुतखिबसु याय लोइनना सेंटरदा मिसम मियाम गाक सेनबिननबा थारकखिबा सेंट्रल फोर्स सिंगना मिसम मियाम गाक सेनबगी महत्ता नाकल अमदा तोंगसिंदुना थोकलिबा इरांग असि हेना चाउथोकननबा मसा अमा पिरि बरम पुरगी सक्तम कायदननबा थोरखिबा इचा इशु कया फाजन पुनसिनबगी थबक चथरकलिबा असि अथुबा मतमदा लेपकदबनी अमदी मणिपुरी गवर्नर अजय कुमार भल्लाना थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंग इन्ना लोन यादबा मोंगदा पाइरिबा खुसु खुलाई पिखलकननबा थोकलिबा ऑर्डर असि सिंग अमरी तम अनिमक्ता चप मानना चटनगदबनी हायसु फोंदोखे फरामनबा असि लेसनबा होनरबलोय मखोइना हांजिलिबा थाजिलबा सिभाइसिंग असि इरांग असि लेसनबनाते मणिपुर कन्नबदमक्ता अइखोय खुनगापसिंग खुंफा फालेजबनी ओबन ऑपरेशन सुक्तौ तोहलेजबनी गवर्नमेंट को कोविड ऑपरेशन तौदिना खुनगापा हानबा होनेजसे खुदक्ता लेबो Universal Friendship Organization UFO na sponsor tawa maitai huyan langon sintam sanglen sajal academy gi chaniga humwa thoi suba masa sangleng khangphom sanapat branch ki sangka bagi thorom asi pangthokri thorom aduda laimapokpam gram panchayat ki ex jila parishad laimapokpam Jiten All Manipur apunba nupi samaj ki president Thoksom Ongwi Ramani Imphal West district ki panel lawyer Khuraizam Kant Khanganba Wangoi High Secondary School ki vice principal Naurem Loken cooperative inspector Bishnupur ki Koijam Jiten social worker Maibam Bijoyna Athoiba Mithunglen Singh oina chau yaki Imphal West headquarter number 1 Langthawal Furamakong battalion gi manung chanba masa sanglen ama ogitoriba organization asigina chaniga humba thoi suba branch adu Sangkabagi thorum aduda Imphal West district ki panel lawyer Khuraizam Kantana haikibada Universal Peace and Love Five motoda Sajal Academy na sahi mai phudra supna Manipur khaknatana maitaina khundawa mapal leibaki battalion manga yauna apunba battalion kunthanipan leiduna battalion sing asigi makhada branch kaya amasu leiduna lamdam asigi achouba organization singi manungda ama oiba ngamliba asi organization asibu haudok piramliba lusing porel na thambiramba kathokpa amaga loyana awangba thaki chatna kanglon sing asinani organization asina ngasi fawda ipai pu singna thambiramba
pauro pauta kayabu nainaduna malemgi oina honglakliba ahongbasing asiga tunana yengdun lakli malemgi oina honglakliba ahongba kaya amadi angamba hatnaraba matam asida santi lauriba singbu pangdam ogum uri adu ipa ipu singi pauta ki matung ina hojik oirakliba phibam asida hayeng kari oirakani haibadu khanthaba changi thabak kudingmak matang batam sana tawgadab ni haiki mahak na makha taraduna India ki citizen ama oina mioi lising humpu mayum laitana leiriba asida India na kari tauri Indian citizen singbu ngakpiribra singdana lo ama tamdana lo ama oirama tam asida manaba ama oiba ngamdana leiriba matam asida chatna kanglon amagi makhada maraipak baramdamgi damak maitei sing amato oina punsinanaba honari amadi lamdam asigi oiba chatnabi phija chakcha singbusu yokhatuna lakliba asi thagatpa phongdoki haibo phomsing phongdoki United Nations ki High Commissioner for Human Rights Volker na Manipur tha kunithoi helaba irang asi yengsinanaba India ki human rights ta khangalakpagi dabak Volker bu yumnam huidrom makhalaikai gi youth club amadi chawkhat thorang apunba nupi lupna thagat pongdorli ngasi Manipur Press Club ki thangjing hall da pangthokba program from amada kumja lising ani kunithoi amadi kulumdoi da UN mifam da saru yakiba zoda haikur jamna phongdokibada hojik lamdam asida thokliba irang asigi matangda mahakna UN mifam da hanjin wafam pukhatuna wangang badagi UN na hiram asigi matangda thijinnanaba khangalakibani hojik chathariba UN gi mifam asidasu mahak tharu yaba chatkani relief camp da leiriba singi damak achawa selfam ama lauduna makhoigi senmit loan chawkat hananaba hotnaragani su haiki nakal amaromda pawgi mifam aduga mari leinana Saukal thorang apunba nupi lupki secretary Dayani Sapamda phongdokibada joda haikur jamna UN da lamdam asida thokliba irang asigi matangda pukhatuna UN gi High Commissioner for Human Rights Volker na irang asi yengsinanaba khangalak kibabu thagat pa phongdoki makhata na joda haikur jamna UN mi pom yaw miyam nambateng phangani haiki अखोई वारी ताबी हौरबनीना अखोई खोलाउ अखोइना हजिक स्ट्रगल तौरीबा अखोइना फेस तौरीबा प्रॉब्लम से खंग हौरबनीना इच एंड एवरी मतुंग तारप कांदसु ताबीरकनी हाइबगी थाजबा लई अदुना मयामनासु अखोई सपोर्ट तौबिनबा अखोई मणिपुर प्रजा पुनमनासु सपोर्ट तौबिनबा मयामनासु फोंदोकजरी की मतुंगिन ngasi asobo respond amni asobo khongthang amani haidana khanjai India government da sigumba respond ama lakpa haibse High Commissioner amana UN dagi aduna mahakko koina akoi gi side dagi han thagasari Manipur lega ki makhada leba college singi oina chatliba sahi sigi hokiwa January tang 30 ta pangthokiwa college students union election 2024-25 aduda Manipur ki atai college singi students union election 2024-25 ki fal lauthok kragasu sayet na bakhara leibadagi fal lauthok tana lairakpa Bisupur district ta amat tangairba nopi ki college oirba S Kula Women's College Nambol ki oina ngasi fal lauthokre College asigi students union election 2024-25 ki fal lauthokraba phamsing adudi general secretary yauna finance social and culture games and sports magazine debate and extension girls common room ki secretary ki phamsing ni as Kula Women's College election committee development and protection united voluntary organization amadi Nambol apunba napilop na punna Yanaba amagi makhada college asi conference hall da ngasi election gi masing thibagi thabak adu pangthok laba matungda phal adu lauthokibani election gi masing thiba aduda DPU VO gi working president ke Suleshwar secretary TS Lamjingba executive member ke Sunil NL gi secretary L Premila member L Sumila College presiding officer RO Singh Su Saruk Yaki ngasi mai paglaba candidates sing na college asigi anawa students union gi thau puragadori bani United States laiba Chinese embassy na hai kibada US na pamliba lal adumak mayok nanaba China na sem saduna lei wafam asi
fentanyl issue da US President Donald Trump na khazna launa na bahai ki ba adugi matung da phongdok lak ki bani Chinese embassy na bakata na hai ki bada Washington na China bo manana logo da bani US na fentanyl issue asi ta seng na solve tawning labadi China bo manaba thak ta thamduna wari sanana ba mathau tai US na pamliba lan adu khazna gi lalon itiki natraga oining balan ama hekta oirbasu madu thengna China na sem saduna lei marak asida Chinese Foreign Ministry na hai kibada Chinese dage pusilakpa polam singda khazna hena lona na US na lokhatliwa fentanyl issue asi flimsy excuse amani China na masagi leibak pu kanjana na bagi hak lei humanity amasung goodwill American miam da pinabgi da wafam asida China na US po mateng pangna na akan ba khongthang lokhatli aikoina hotnari ba asibu khangdana US na China da maral sin na ba lambi thiri amadi khazna hengat handuna China bu blackmail tawna ba hotnari makoi mateng panglubugi da aikoi da sairak piri masinadi US ki problem asi solve to bungam loi haiki Tamil bu nungsi di harga thabakti tawdabagi damak BJP bu Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin na kanna hundunang ngangkre Parliament sengul kinduna thambagi mahutta Tamil bu official language ama ohena ba central government da kan haiki Tamil Nadu ki chakot thorangi lamda bijeng thampham thoi Hindi namduna tamhanna ba thabak to kadabani Prime Minister na Tamil bu yamna nuksi haina BJP na claim toriba adu thabak tadi kaidonung da onthokte Parliament sengol thambagi mahutta Tamil Nadu da leiba Union Government Office sing da Hindi sinna loi dabani Tamil loan chakot hanna ba sel hana thadana ba hairaduna loan Sanskrit fund hena thadaroi dabani Tiruvalur bu saffronize taunaba amasung Tirukural bu timeless classy amani haina lauthok naba hotnari basing lep kadabani union budget Tirukural mandagi mahutta Tamil Nadu ki chakhat thorangi thabak lokhatlu Tamil Nadu da taxpayer singe sel Hindi Pakwadas da sinaba lepu Tamil Nadu da cheliba train singda Sanskrit ki ming sinabagi mahutta Tamil gi ming Senmoji Mutuk Nagar Vaigai Malai Kotai Tirukural Express kawadamni Antyodaya Texas amadi Vande Bharat haina train gi maming thonba lepu haiki Sanabagi po All Manipur Football Association Amfana Sinduna Kurai Lamlong Artificial Turf Ground Amadi Sagolmang Playground the Punatim Trapana Sorok Yadna Group Ani Thokna Khaidok Chathariba Tratret Suwa Manipur State League Kingasi Sanakiba Ahanba Match da Sai RC Amadi FCL na akan melamba taunaduna Sanakiba Match adu da FCL na Sai RC bo goal ahum soino da maithiba pikiba loinana ani suba match da Nako Amadi AFC ani Sanakiba da Tim animak na goal ani chanaduna draw oiki Aroi bada maroi pau amuhanna Exam center sing ge SO amadi OC sing na bosem na piki ba SOP sing ngak tabadi ain gi matung inna phangpham thok pacherak soidna phangani haina bosem gi chairman Akham Joy Kumar na haikre National Girls Child Day 2025 come sensitization program pangthokre The National Women Day gamai lenana accelerate action for gender equality haiba timda kilometer mangagi nupi singilam jel senkre loinana US na pamlibalan adumak mayok na ba China na sem sadon lai haina Chinese embassy na haikre ngasigi damak tadi paudam pijaba matang asira lo sinjare mejang tabir bo kwai punapo amuka hanna kurumjari